Saya ne tula foi lo fa na le tu sa e pa tasi mai pe le tu tuma e au la ma fa fo di inga le fa ne ne enga ya tu e le tu wa boy o vi inga tu tai lo fa tasi mai le tu tuma tai lo fa malo no ma le tu Isi tu ma mo tu ma foto ne tu la fia fo. E ala lo ma ko i ro fa ma lo ma ya ti la tu. Isi tu ma mo o mai le tu tu ma sa i ti me. Mo o file mu le tu tu ma. Le tu tu ma na o le tsa le tu tu ma. Mo lava mo tu fa mo le tu tu ma. No wa ma pa i. It's a mai le file mu ma tu lo tu tu. E ala lea matu mai whafoi inga, whaftai le tōtuna. Whama alo mai lo whanau le tōtuna, whaiti se, I lo numa le tōtuna. Ma lea matu kare sia le tua, ma lea le sono whawhengai ma le tōtuna. Le tua manu
foi ela. Le moto kare si uma la vole tutuma. Aso ai no uma la vole tutuma. Isi ore fata simai tale tutuma. Ana le mo fama tuia le tutuma. Le le po sabinga. So upu pokala uma le tutuma. Foi bingo ya tutuma. Na le tsaka. So for Jesus Christ. Amen. Amen. Taita tola no mandalo. Mo fita tu tasi. Jemi ta o ta chama fsanga ni tsaka. Amen. Tatu mona. Tatu mana tu tatu ngawena. Amen. Amen. Tatu mana tu tatu ngawena. Mana oma tatu tatu kare sia ia. Ko sis mana. Tatu mana tu foi inisio. Mama tuama, tinama tuamo tino ma. Talo per famau. Tatu atro isiko yo atro ro. O iguman via foi tamo faina nei to sama. Aftaile turo na nei. Temila tatu ismani pesi. Bring all your needs. Kalau ni dah punya yang mati sudah. Saya usui tata.
Apatu apai le loa awa lofa tama. Ile suafa Yesu ana sohata. Ile suafa Yesu ana sohata. Ile whaamalo logo i ate atu. Ile aupa ia no tala ina no tala nei tu whaare. Tamaya ngalei. Ia e puitui ia fua i le mahalosi o tino. Awale tala ina no tala nei tu whaare. Tamaya ngalei oi se mana abia no sosua. Ia ngalei oi tala. E tuawa e sila whiina te maa. Le mana onga no ai no rotu e tuawa se mana maa. Te maa e samana oi no mana te. E ia matu maua le langa o sa. Le langa whaatata. Te maa ia maia le lotu tele le tua e matu te ata. Ia matu te tuai ma le ranga fia ma le whaoto. Oa oe le tua e mawai e matu e fia. Le tua te maia ma le oe le tua te maa. Ia ma le mai le matu matala le tua. E a mata le fio le whau i whau le fio le tua. Au loa mana o fio le tua le whai fua le mata. Te mata tau ia ma le mai te taina le whana. Te mai ia ma le fo i whaiwa asia si mai le tua. Te ia ma le atu le tua te mai. Te mata tau le tua ia ma le oe le tua le Washington. Fwai le leo mahalia. Ia ma nei o mea o tahi o iwi te tahi. Te mata talo ia ma nei o mata taita. Wai mo whai mo taita i le mata mahatama le tua. Ai misi o no ofisa. E ia ma nei fwai manatu le nei. Fwai le boto manatu mai. E le tua wa pokalama ma fuafau le mata o te maa. E ate oe o te mata talo le tua e whaamabuia o na manotu le tua te maa. Le tua e le nata matu upu le tua. E whaamatala ina no rama leima no alo. Ai tau lava le tua na matu whaapea. Whaamalo whaafitai. Whaafitai te maa. Matu se ma matu leava le tua. Whaamahalo leima te matu. Le tautu pa iwa Yesu Kiristo no mali ua sata. Na o sai o na matu tana te whareto. Ia le tua ia te oe le iwa whaamahalo. Amen. Amen. Vai me vir le tua na mai vir le tua. Amen. Te o sima te o. Te sama ia o foi temi. Ta tu la fama maswai. Amen. Ia o temi ne matona ti tiro ta tu ka pa. Amen. Lord sima te o.
Louvado suafa Yesu matuon mengalau. Amin. Wala kai o polisi wa melo ko en lera Amerika tula mai lunga to usu atu peselea na ule fa felwa ima patalo amen Jehovah
Pai se tour mo ta to man ma to pis. So no to ta to ma. Yo se sustain. Se sustain mi fai tour mo ta to ma. A to no dia so mo ka pa fai tour mo ta to ma. Ai, tu fala modu. Amen. E mamau la por mena. A mi da se fai la uma. Se fai la uma. O se uso e soy lotu. O se uso foi mata ata te mi ha. O mai fai ta, ma fita ya. E mo la e fai un fo ringa mata ata fo ni na. O te fia fa fai la te fai la ma Christine and Martin to Mark. Amen. Praise God. God is good all the time. Amen. Ke mga koalisi tinggi silo matua nilo matua awe lotue sustemia e ta koifete au tatsku ele ngata ina mua lo makoni o sumla alanga ko ile telefone all the time aso sa uma kaya wa fiaf ngan na nilo ko so se kenga ta koifete au tatsku le ngata na lo kele o basang e fo dale kalesi o lo resiva yaso ilalo makuai New Zealand wa mga o aku pesi lo makuai mga o bia lo makuai Yesu e bila fo ilalo makuai yo boni kala fia ngai fo i malfaso fa ngan wale mau yo wala la rusa ile mau apa ku pelo makuai o ngalu lo kumalonga fa ago mo fololo makua ko fea kulo fi al ka pe masangi te amaka karisku wa keine kale siele ngatu wala kikire yo a fe mano makua na kista amen praise God nalango leta tuti yaila lo langio fainga tama fa fita uli taimi uma baso uma so se taimi o taimi te ala ai o taimi te nofu ai o taimi te malolo ai yai fo ya taimi te ata o loto ia mu ma fa no anga ma fainga tai le ma fai ona ilo praise God ata se ia le peta to nelo ma tu eta to all time amen. Ne stato parte di lei. Tayo no la mano matano fi mania mano tahu. Wa fayo to mo. Tayo to isi tama fa le nanga no ni. Mano matano fi. Amen. Sa o fa tali pe fa mai isi tama ya tia o. Fa so poka. Wa lo poka. Kuah ya kaya mana feel. Amen. Ya awal dia ke bafai mau ko subia sekali mau fai. Sambil subia kaya tak sambil. Amen. Asal pakai kali kai bai lang ako. Wala sa pulkal. Ya wala pulkal ni ya ilawul kaya o ilawul at. Ya wi ya. Hallelujah. Tayo na au no. Ito na mo sa uwi no le fai ma tua fare nganga a fo yang fo i mo ta lacha o ai no mi se fo ton ko le kalisia ta ne ya ya fa uma de tua na te le ya o porto ma la chamai na upu ya ni tai fo yo no le sa do ma tu fio Facebook si le mo e pa ko i me fresh ni pa le das ko te tu kau beli ai ma fau waktu kau mei ai le je me mau
Praise God. Yosua yung mataupe. Luas kun marfa. O inara mawa ba yese se tusi masi autu mo tato nerfia yeleli. Joshua chapter 24 verse 14, 15 and 16. Ile umi tato launga ile ke umi. Kalwaya inde ye buru mai. Pole a umi fo ka kola unga ai ma ya fo ya ai ka tenga nge ka kwa ai ka yao. Ke umi ye fa ai mu. Jadi Yosua itu macam perlu sul marfa, ayu pues sul marfa, mal sul malima, mal sul malion. Di ia we tamai di natura fia, tula ila wa ono wana o se lefu lefu, wana o se tanga tahu ba alam. Itu ilangu, ayu o bala aule di ia nalanga mawalunga le tangata yati oi. Pe fa tau va pe le fa tau va le tua mau lunga ngaba i ma tua wala au ta mai na fa u ta mai o wala au le ia mai upu manatu malangona ma to te tufa e ne ia fia ya foi se manatu te sila fia le au nga abc mala umutu le ia fa manbia o le ia le la unga mala upu ne tu la fia ile fa alongo ala fa na ile amatainga ile matutomu se yo o yo na fai wina ono o Yesu amen ma amen na fai o maua tatu fai tau fatasi mai ai i ya yo soma sao ya yo ma ona ya ya yo sao ma mauni ayo to to ezina o to na ona ya yo so samai ia famabia le tua le faita wina ola na fionga pa ia nesu la fiati sa tato whaalongo i le tae au se tasi o tamai longa malona tauta ua i le fionga le atua e ala i lau faitau maloma la malama na langa e tato te whaalongo ai le tele o taini e o lava i le tamai titi wa ia malama lama i le tangata nei o iona le sa tato whaalongo ai le tae au lona matautia o le upa kispaia fai mai o le tangata e sao lona mio i le atua o le tangata e matau o le tangata e ala o ese i mea le ama i ia le li e nei afiafi o te fia au maia se isi fai o tamā e te fia e fai tau lona talaanga maana tusi tusinga le tangata e mei o Yosua na whanau i tono o aiku pitu ai le o ese mai le whanau ngā Israelu sa whanau la Yosua a o iai le whanau ngā Israelu i tono o aiku pitu lona tamā o nuno i le tuaingo o Efraima o le ngomo mua i ngoia Yosua o Hosea o le ngole o Yosua Hosea o lona winga o le whao le tama ai na suia e mose o la sauni mose e au winga ia spai to sfuma lua lena to firma le tangata le Yosua e o e asiasi i lana suia i o Yosua le ngole o Hosea ma suia ia Yosua o lolo winga o Yehova o lo whao le tama se tasi o tangata i longa na au auna i lalo mose ma mai peama le fase fulu tausanga o Yosua ina ua lātou tukua loa i aiku pitu ma so po ia le yoi tana ma yatu latu sawalinga ma yatu i nuku na folfolei
Amen. O se mataupo te fia tala noa ai le nei tu la fiafi o winga whaalia o le tamā e avea mataita. Attitudes of the Father to be a leader. Amen. E whaingo fie o na avea i tātou matama. Amen. E le o se mea whaingatā o na o le olanga nei o le teime e tupongi ai le tamaititi a toa le spuruwalu matausanga maanga i atu i o lama o le tangata matua. E le whaingo fie o isi ia mea mawhau i ai le tangata e le ngata i le tama ai whapea fo i tamaitai. E whaingo fie na ai o la vea mataitai e le o se mea whaingo fie. E o fai le to fio hau e a vea mataitai o le mawhtanga tamā le ai ngai o le atua ina o tau si lima ai mo tau pārota e le whaingo fie i ati au lo mtau e taitai i mawhtanga tamā. Na langa e te o te manatu I fwai au ia o awas tangata whātau wā o awas tangata lea o ngā o te rei loa whai se upu I lumo o tangata o te rei loa whai se whaasamoa ma isi tūlanga e o isi tūlanga ma se manatu whapea o le adei mataita. Amen. Na langa o lo te turunga ma lo I loa e iai isi tamā e siri atu I a te au siri atu o lato manatu e siri atu o lato poto ma lato I loa na I loa omni. Amen. Mai tātou matau po winga whaalia o le tamā e a vea mataitai mua na te tau fi mau I lana taitonunga. He holds fast to his belief. Tau fi mau I lana taitonunga. Tau fi mau I lana wha moe. Amen. Whawhetai au ia ia Iosua I lona hola au au nai na ua tu ua ia aiku pito mahana I atu lato savalinga na whaalongo Iosua I le tele mui muinga. Amen. Sa whaalongo Iosua I le tele o whaitionga tangata. Ane upa kispaia whamenga tau fi mau Iosua I lana taitonunga. Na te rei iai se teimi na whaapena mui mui ai Iosua ia Mose na me wa au mai ai mātou le wau ma nei ai kupitu na maua me ai. E ui lawa I na polonga e matu te ai na fiafi pe a uma ngā nuepa. Amen. E ui le pefu, e ui le tingaina Mose anga e tu lawa I mātou I ai kupitu whawhetai ai Iosua na te renga ngana ina se tala I tasi ia Mose. Sa tau fi mau I lona atua, sa tau fi mau I lona taitonunga le ai ngai o le atua o me le au ai na tato maua ai upo le atua. Na langa e te me a whea ai lo whale taitonunga se se. Iei te me te tala noa I matangata I whase se I ate oe e maua ai upo le atua le ai ngai e reise isi ma whai o na whase se I ate oe e tu mauno pato atua, tu mauno taitonunga I upo le atua. Amen. Sa ele isi kusi sa o fai kau. Kusi o fai kau fa kau me fai kusi. Ia si kele. Alu fai kau ma mai o fai kau isi ula o si tatu. Ai no o mai o ila ngang pa ia o le ngalo o loi e si sere kusi o ke fai tau. Amen. O te ala o fai aku ngai mai o lo ia e malamala mai o tatu. Amen. Langa e malama taitonunga e se ke mi ke fai tau e se laina e kasi o se whamakalanga stamaka o se kusi foi ke fai kau ngana o kene mau kusi o le maangai ai o whaokunga e o soai no kami e o soai no loko mumu ai se Amen. E fai as kira e ko kiki a kuma o fai ai no o mai wala ngana mo ulo e pasi se e se ka ko mo na ngana e se ka ko apo na e ko lava e sa le se me apo bia le a fo I wato e tatu pa fu tama na o. Amen. Ta fi mau no tatu le a fo I wa ia le tatu au tua ni tau sang ma wa ai au
Fai mai pa i pe lua le tusi le ta fai ka winga mai lunga I e lua upu ma ngai e mai ole nau ma le ma fau fau. I lo ia ngau mai ma fau fau se me. O le meso e o soilo no ma o kanu loa e fa kimu. Le mele ke ngau ia ma e ma fau fau ia. Nau ila na tula folo. Ma fau ia ile ao a toa ma le po 24 hours. Nothing. Amen. Ma fau ile ao a toa ma le po e le ngata fa mai le e poto ni fasala mo ta vita. Nau ia ma fau ia. Amen. So se kenya ke ngau ia se mea ku ia ma ma fau a maka lo ngata mo fa ki. Tupu. E pei fo ina ku poneto. Perché me che ngau e upulea ma e ma fau ia. E tupu e lo ngau ia mai ka mo fa ki. Nang ku putus pa ia au ia veta tu na ia e fa alo mo. Ia veta tu le ngati le fa alo. Ia tatu ana angi. Salamo se lau sulu ma leiva fai koe fasi ma fitu hei punga e fai mai o te fia lava hapu iau polo ingu o ou nau ia. Amen. Ua fia lava hapu iau polo inga lea a fi mai o ou nau ia. Ke lo e so se me te fia iai e ke ngau iai. Ako kama ka kuka. Iki ngau lo sime. Ya lo faro ya. Tara semua. Amen. So se kai mia ke ngau yai e oso e no walofa e ave yai no loto. Amen. Oiana. Ele no pai ona to suia Aisha na langa lewa tupu le lo fai no loto wa e oso lo nau rasi o langa wa e nau yai ai mai o le tua e fa penara upo le tua ai nau lo upu e te alofa yai ma e ana yai ma e fa tino inga sa tau fi mau e Yosua. Amen. E tau fi Yosua se fa matalanga sisia o e na asuma kulimulia ya musu au maya mapo o ke au ya musu o se fa ola kungeia bese ka ko wale pa bafuka yo ya ku pitu fia ka usanga ka ko bafuka au maya mapo Yosua isa ta fi mau Yosua ilona fa tua sa ta fi mau fa mo. Amen. Amen. Jangan ia le tua. Poto Solomon na ia mana tua le fai oe i una poro tale. Inga ne i o mai aso. Amen. E loa Yosua e iai fai ngata ma fa fitau le le atu putu atu. Na te le ma futa pea malona taita. Pose fa petai iau fautuanga. Ai loa Yosua ia le temi o la beseina ai lo na taita. Ai o la petai ia o ia ma fa ngata ma fa fitau. Fa petai ia le tama sa ia fa ile le ina lo langa au na le tua a o iai le ono ma le ima tau sanga i tomo nei e kalesia. Dewa fai langi langa folau. Mai mau peanga mau as temi o te alu ai mo pa peatu po pea fa petai au fautua. Fa petai au ti mainga, fa petai au po le tua, sai fa fanga ai lo langa au na, lo langa fai ngata, lo langa fia tau fai mo le tua malana na wenga, fa petai. Si fa no wrong ai le positive. Ila so for really aso to na I sa fa pea e maku ke o ia so sko ma I asia ma ave sana mea. Ono mo fa matalanga o de la bai mala malama ina mona fota. Ai no ma tu fiala ni tai au alu sauni o te no fa lo mai le lumul mako living room o pe ka ni se kwai ma ko ai no ma fa.
Kakula po presya pe po sesuai. Ya itu maya semua ko ay manolo po pe. Ya. Sa. Nung nafano mo na chaya. Unai na mafai na ngalole. Yang na leo malu ma se tenge tata no mai ma fautu mai ai na la mo no lotso ina te lofai lona ai amen ole kalesia olona ai amen sa auto ma fai su ile tala le po ai le fai ga ai fa matalanga le osu ai wa u ma lo ai amen na langa ele e mafai ele tina o na fai le fa matalanga le o au malo ai e mafai ele tama e mafai ele tene ai fa petai ya Yosua na ia tulai wa Yosua wa umma na taini wa o mai na taini a watu o ile tama na umma ia na ngaluenga ole atufa matuna atu histata a o umma ai pule o to po atua sa au na yai na o to ai kupito ma le lai tu o mai tafe ma sa amori o e o le panua le tatu te tua ai o au malo ainga ma to te au na yai o sa au tama faila e su ema po mai komu le whakakau e le kala Yosua o ngai e lo yai se wha mabonga e yai se ko rua ma se whangau a Yosua na olo na tamale ta ua tu spa i o nuno. Amen. Ai o te taitonu o le vaai ai Yosua e le ngata i le vaai le ainga o lona tama pe a whai o iai i le taimi po le ainga o lona tina po iai i le taimi a o le vaai Yosua i le whanaunga Israelu lana e kalesia e pene lona loto o lona le ainga whaitaria o tau le tangata le taitonu le tangata masalo salo ai o nei malo ainga ma te au na ya Yehova a to me va peatu Yosua Israelu o mai e tato au na ya Yehova lo tato atua fa fetai ya Yosua na ya ta fi maui lo na fa mo ai ngai o le tua tama ta fi maui lo fa mo mo amen o te le lo ya to e por alo fa mo mo tama a fai ole ainga lo fa moe moe tatou te tatai ma tatou tatai na rupo le tua a fai ole fa nau lo fa moe moe nga tatou te tatai na rupo le tua e le o tatou manatu mane o tatou la hona tatou te tatai le rupo le tua lo tatou ainga lo ainga e tatou au na ya Yehova wau malo ainga e matu te au na le tua na tasi ai le fa moe moe nga na tasi ai le taitonunga Yosua amen ole manatu lona lua o winga whaalia o tamaya vea mataitai le ngata i ngata fi mauli o na whaatua ma lona wha moe moe ma lona taitonunga na te le fiu mo fi amen he does not give up. Amen. E le tau mate na whetai a i Yosua ma whawhenga tā ma whawhitau. O te le whaitala fo i ma ofisi sili atu i ate oe atu ne te nofo ma e ata mai, ma e fia mai, ma e sangi mai o na orela a whai mea ai. Amen. Ai o taitongu e te nofo mai ma lo roto mawhatia ma lo roto ti ngā. Praise God. Whawhetai a ia vea mea ai ma whawho na whawhitau. Amen. E le fiu o fi. E le whaalo longo ti ngā. E le whakaia ui e misi o ka mā matutua. Pe a whai matu ta pepelo. E whaamalo sia ai o ora au auna i le tua. O sa fiu o fi. Fiu o fi. Ia, te ka pepena o nengi o e pā pēa o mi. Ai whakakai am se ka mā e sumai a ka vika i a le wheua ngā mai sumai a ngā songa. No e vea i la ua ma whakaita ima. Telo te mi whai mata pēpenanga e mua bua i o
e muli fo i wes e le va ai po ai o e le va ai fo i po ala na wenga e o a fenga ka ai ku mai nga wenga fenga fia ya amen e tai e fai ma fa malu si anga i melango o winga ye tauna ya te tatu ai mese tatu o tama don't give up don't give in au te fiu o fie ele fiu o fie ma maole sa balinga sa yai a tonu sa manatu yo sua kalepo sa wie ave ka kulanga wa ora o ngofo praise God. Nai se kengi nga fayaku ia yo sua seisi sawia oe fa wau kanga luenga. Sawia oe fa wau kanga ka. Sawia oe fa wau ka te kupe maka fa lo kusi. Wo o le ba wo fiu wo fie. Wo fa longo i tala tamata. Wo fa longo mo ai lungo le Facebook le fango kaika. Sawia oe ave wo o le ba foi. Le ba le foi ngai fanga. Ma fetai a Yosua no ola au na le fiu o fie. Mai l'apostolo Paulo Roma sul manua fa ipo sul matasi au ne fa vai le filinga. Ia malosi le lotso ia au na le tua. O te lo fa le lotso ngalo na au na tato matua fa le nganga. Le tato sau ne fa wina se ngalena le ai ngao le tua me maftanga tama au le fa vai le filinga. Amen. Ia malosi le loto ia au na le e mana o mia ni tore na wema. Ta mami wei te tonu o ta to o tore na wema ne. Amen. Au ni o tatu a ve tina. E ai ka ko. O ta to o tore na. Amen. Eu ia nga au a pe a pure le mika mika kina. Eu ia nga au la kunya ina. Ya ia ngula kasi ya tama. Amen tama. Guys good? All right. Amen. Apostolo Paulo o tau le tau le lei, o iku ya tau le tau sinionga. O te le loi l'apostolo Paulo prame o ai na fia fai le fa matalanga. Ai o le kau ai o se nere nei. Amen. E mai e kwa l'apostolo Paulo o tau le tau le lei ua iku ia te au le tau sinionga. O le tau ai o se nere nei. Le ai na langa so se tende ke winga ese fanga po se sapelu tu lou o le mele luma mo tua o le oti ma le ola a le fai mai l'apostolo Paulo ua o tau le tau le lei le a fai na ia tau tino fa fia o na a fa tia na folanga fa fia na hui ulapa na oti. Amen. Leo se mea fai mo fie a leo wa taua e Paulo fai mai o le taua e le lei. Le ai ngai o le tua le taua o lo tatou tauhine le ngā wenga le tua o le taua e le lei. E ulamo ina le fai mo fie na langa le promisi le tua ma Yesu al mea e tatou te hui i le fai mo fie ma le fi le bu. Amen. Ma fai ma Yesu le tatou te hui le bau. Ka orori luku e ke le fia so iai e ke kami mamau e kaua e oso e komo se pā ko ngā aweri o e mei ei luko pe ke oso po se ka vale ko ma nufa mulama ko ngā aweri o e mei se luko e whi mai e kuspai e mei tu te hui i tonu te bau tatu te hui i tonu pupo tatu te hui i tonu whainata e ngai o le atua na langa i loa ke wisana moni i tonu pupo e le ole o wi au kafo popo anga le ai o le tatu boi o tonu whainata ma whawhintaki e lo ai tatu ke usiano awa tatu te vai vai o whio ngā menga le atua le whainata e le upu whonge upu masai una tatu whaalongo ai ngā menga le atua le whainata e le keimi e kai ai o karinga se whamatalanga o swai o whaawaiwa
E le keimi whaia o e tangata o solo whaai. Le ma whaia na ngalo ia tau. Upo matu pule aonga so ia tingo teo na whaia matu. Whaatangalo tangata e whai tio ina sitis. Amen. Aue ke mga oe mili atu oe tangata i teimi uma lau susunga oe le tina maliu mai ke mga oe whai whaali lei atu upu i ate oe ai a ole te me se ai se wha matalanga o sorolo ita whaatanga oe whaatanga lo tangata se ia ho atu ai whai tionga whaafita auli aue te vai na lango lea iai le tato wha moe iai le tato tawi lo whaatari mai ma lo tato tamai la e leo se mea whaara maina lo tato tautima. Amen. O le mea muri na avea Yoshua ma whaatataina. Amen. He set an example. I loa ngero whai mo fia i o kaukara ko se takate se mea e whaalongo ai whau tangata pe a whai o langa e wawa aio e sawari. I loa ngero wa whai atu Yoshua whai talia o tau po ai to te au na iai pule o tau ai o au malo a inga mato te au na iai owa ke loe me mangai o le tala whai mai atu tū umal whanau ngā Israel mala tu whai mai iai Yoshua e mato te au na ngamba i le tua. Amen. Aisea na lango lea sababa ai ai whanau ngā Israelu i leo lango le tangata leo Yoshua malana au nanga na te lei whaafiti na te lei Solomoni na ia tau fi mau i lona atua na i loa e tangata wo e toi teimi Yoshua sa latu a lofa ne tangata na pere o lato roto ia Yoshua aisea na ngana vea o ia mawhata ina. Amen. Mafuanga lele yaise sina na whaafiti ile temi na whai atu ai Yoshua ai na tutu i mai lato esere magai o se karesia. Amen. Loto tasi uma ele yaise tasi o mega whaku yese na o ke au ngā au ia kua o sa amori o ke au ngā ma au ia paala o ke au ngā ia kua sa ngā au ngā ia o tatu tama na ia whai longa lava lo koruse. Amen. Ele o se mea whai o fi. Whaftaia Yoshua o mo se patai ta inga na ia whai e whanau ngā Israel. Yoshua o se tasi o tai lau i loa. Ina wa uma ia mose o na turai mai lo tangata le Yoshua. O le awa unanga Yoshua so se teimi lava e alu wai Yoshua e sau ma le tala fia. Ki ngā lava o na whaano noa e sau Yoshua ma le tala fia ia mose ma le whanau ngā Israel. Lea fwoi na awina i oe wa ai o le ape asiasi le nuo kanana. Sau ma le tala fia e ui lava i le vaaia Yoshua e le mawhaia le lato marosi ai o lea te auna i le atua na te fua ia le manu malo na ia whaia ma se moni mau mata mo fie tātou te mawhaia. O mai tātou o tātou te mawhaia. Amen. Le whātaitainga na whaia e Yoshua i le whanau ngā Israelu na tu mauro na whaatuatua na le fiu o fie na tawini pea e ulawa i na whaingata whaafita auri ai sa whina au Yoshua. Ai ngai o le atua ne tula fiafi le mawhtanga ta mā spupuna mo tātou mai tātou la unga o winga whaalia o le ta mā e a bea mataita. Amen. E tāwhi mauro na tātou nui. E malamalama i lona tātou nui. E malamalama i lona atua. Malona na atua. Na te le whaavai. Praise God. Po alama whaafita uli. Mai la apostolo Polo i o tō oli e lea unoa. Ia oe le tua lo matu ta mai le neitu la fia. Mai ana ruenga na wawauna.
o wala au tamai le ngā ruenga rua ngāna pa ia o ia na te whaamatala lotu. Whaamatala au ili. Whaangangana inga la upi o mātou loto le tula fiapi. Ina ia o mātou whaanga ina o asu nei wale anga tamau. Lea ai mātou mataitai, tamai a rei mātou e tau fi mau i la upu, mātou tau wiwi peama mātou fi nau. Ia o ele tua, Maria ia te mātou i rei tula fiapi. O Yesua mātou ole ma mātou wala au atua. Amen e ma amen. Ina tu tatu maftanga tatu tama wharanganga. E te sau wai te tau whai, e ona maua mai fo I launga neipo, whaalongo atu oi, o whai fo I lau tala, o whai fo I sisi oi, e au e toi whamai mai. A le ai wa alu e malosi e mapa ai atu pe o maa ngaia maia mea e tupo launangi, ke e au e vai vai e ma e mua twailo fifi. La mo temi whainga tālu o tato e temi ne. Te leilo ia te oile ka le si o temi ne e tā ua ia tato matala. Ola wau talo ia le atua, awane I whaia tātou se e ka le sia e pe fōringa mai ua ola ma pa ia ruma o le atua, ai lalo I whaua mate ia le akuna whale mai, le ola whale mai. La mo taimi e tauna tātou mataala ai, taimi ua le tu e fia tangata I le upo le atua. Taimi pe ua mou atu ia le fia ma le oli o tangata I le o mai au auna I le atua. Wa mata ona tele le manao I mea fia ai le ai se manao I le atua malona fina ngalo. Le whamei apostolo Paulo wa mata ona feuta linga. Ua le toi fia whaalonga le upo le atua au fia whaila wale mea loto I tangata. Yo fo I ona po nei wa mata ona whaalonga titai whanau. Wa lo wha tangata ia ia. E leo se upo au le upo le Paulo e tu se luti mo te alona tau petonu. Taimi wa toe mo watu I whatu o tua tangata o taimi na le wo o tau lu ne taimi ne say now. And if you look around at what's going on, church, this is the call of all of our families. Lana pēra tau whai atu, e manuia e kāresia, ka mua manuia aina. Lei se au ngā tātou o mai e tau mawhai tai e kāresia, ai le wha le tongu tātou aina. Ia mua tai tātou aina. Mea le e whaatau ai tātou tamā. Ia mau e tātou langa e whaalama pe ona whai atu I le whai laonga neipo. E le I whai al whaatalanga le tingau lai. E le I whai a whai whaatalanga le whanau. A o Yosua le tu I langa tiute le to tono lona ainga le wa whaapea atu. A o au malo ainga. But as for me and my house, and I want to encourage you, like I said, I don't want us to come to church, but our families are failing. Healthy families, healthy church. But if our families are disoriented and are far apart and are far away from God, it is difficult for the church to build up the kingdom of God. Melantam fai toi tai au o e te talo molo whanau.
O e hao I lau whanau. E pei o tele ona pō nei, wa whewhewe tātou I tātou whanau. O le isi o le taitai le tamā, o taitai le tina, a le taitai tina, o taitai whanau. Ai leo wa umana whaatulanga ina le tuspa ia lea whai mai Iosua, o Iosua o le ulo lona aina leo whaape atu Iosua, a o au ma lo aina. Ai whaalongo e maoki e whaatalanga Iosua e le loto rua foi pe masalo salo nga whaatalanga whai mai a o au ma lo aina. Pule o tō. Pule o tō ko wheo atu e o tō te au auna iei a o au. Wa umana o filifilia e te leto e fo iai I lau tala e whai atu le aso nei a o au malo aina. Tamā. Ma le whainga tā ia pia e sau loto rua I le atua. O taimi wha loto rua, o taimi le lei ai. O taimi te sauma le atua, o reisi taimu e toi mai mai. Say amen. The Bible says be careful of this double-mindedness. Anybody who is double-mindedness in front of God, don't expect to get anything from God. So fathers, I want to challenge you today. I want to challenge you. Can we also make a firm decision that as for me and my house, e te alu atu nei e a mata atu le aso nei o le a mata nei e tu lai mai tai tai lo wainga. E ma whain tato whai whiwhiringa nai bō nei se amen? A tōru e whamelis ta mase o fiu e te talo leo whanau le le isi se whaalongo mai pēno whatau whaitu tai au ta talo pēa le fo ta mai au e te fiu ngō fie. Au e te o tātou o toa lena tau whaitu tai au langa o le whaatusa le whamei o le uwhana I le limo le toa. Ele tu la tatou whanau I so se tangata limo le toa tangata o le toa e unga e tu malosi e le whaatamana langa sau e tu malosi e whina whinau e tau sisi pēr ina ia manuia lona aina. I oe o te malamlama e agua e tatou sawalinga iei taimi e tatou te vai iei au le whaamanosi e tatou awani I tatou whimofia. Whai a pēlo tiu te o taitai o lo ainga, taitai lo whanau, a o hao I lo whanau, tatalo I lo whanau, tatalo I lo to'olua. You need to be in that place where you say, as for me and my house. Say amen? Langa I o tatou whaaloa I le whamtalanga I whaiso. Pal taimi nei. That's enough talk. We need to start acting it out. E le lava lo whaaloa lupo le tua mana o mio na tatoa ana iei. O le taimi te ana I le upo le tua, o le taimi fo ina e whamanuia mai e le atua. Ai la wal whaaloa lawe, ma na ia tato whaaloa longa pōnge, umana ia toi fo ia o le me tuai. Ai mana o mia se isi suinga, say amen? Awa na o tatou tau tatala iei, awa na o tatou whaalongo iei, ai ia tatou ana mawhai se suinga, say amen? So fathers, we want to give you that challenge as we call up the worship team. I want to give you this challenge tonight. Le mawhai na tu lea wanoa lea, o te fia tuina atu e luia tuai o ele ta mawhai e se suinga nei aso. I want to tatou baba ai le mea o maatu matua ia. Let's look forward, say amen? Because we're moving forward. But ia whai le tatou whiwhiringa le aso nei peo Iosua. Le aso nei o whiwhiria iau. O oio le unu ainga o e whiwhiria o au malo ainga. Ma tau te au na ia tua. Say amen? Tatou tulai mai whaman mole. Amen. God is good. And all the time. Hallelujah. After le tua le tua tule ya pana le tua tua no le tato maftanga te mamo nato kohlana nei oh say amen. Say amen, women. Amen. Be if I let you feel it like so why le tai au o mai yes I know to le feel it mato so I don't call my losa not this time. Maybe next time I'll be happy with that. Amen. Yeah. Manola val tato unsa ne ya tua tulo ne mina wa tua tulo le su te tai o Cristiano maftanga ma ya unsa mai mato tau faina say amen. Ya wa ne va ya so mato lu e faina ne pro kalale ya ai fu se me sas ya ila ya
Kau mea ia mawalunga ni inga o le tua. Say amen? Amen. Ia le tula fief. Ia le masapati ia le tua. Ia la te maftanga tamai se porkalame i tanga fie. Ia le o le tua e pesi tele ma te pesi. Ia lava maila o lofo. O te pipoli. Ai la nga te loa lava noa nei maftanga tamai. Ia mai lo tatu porkalame ia sposu na mofo kofia. Ai ka popesi. Come please.
O le whaasilanga le tato e kalesia o whakauma po CD ko e o. Tau mato CD, ya. I won't want to say. Not this time, amen. O le skip le ala sa o ia tuai al mahta tama. Na o se skip pu lava. Ya o le tala masani le I le tawaso e moia patimai o say amen. Ya ma o le o tato whaila o ina taita I hoi lea man birthday ya o ia le la whaima. Ma tato tamata tawaso. Tawaso nia so ya ai pe o le tala ana masani say amen. O le tala ana o le tamana fia mama ai ha. Whameila ina ua pasi atu Yesu ma ua wala au atu ia mantua le tele o le moto tangata le wala au. Ai whameina tu le Yesu ina ua whaalongo le wala au ala tawaso le. O le fasili ai se a. Nanga le leo tele o tawaso. A le te leo lo na whaatua tua o Yesu e mawhai kuna whaamalo lo la te. So tala la le la tamu whai atu ai whamali atu pe ale maua actions a mato. Ia. Ai pe o na o ta watu wawe tala I e mana malama I action o te waso me aso. Ia. Kama miele tua tato maftana muna Yesu.
Say amen. If you feel it to nipple, amen. Mama
Why don't we give them another round of applause? Apiala, fai tu mato pese muli o sawan ban mai tina e tu ni ne la. Fai mato ko kala. Ia so ia tato no ia sisi ko kala tele tu ato tato tanga ai. Ani ia ne ia no ia I muli to tele le na faftai. Tato maftana tama say amen. Ni se le sumo ia losa ia. So I follow on for the law, say amen. Yeah, tell me, see to in for my. I'm a toy power, amen. I'm a Lord to you soon. I'll tell you what I go to soon for in Nepal, my Lord, and my Lord, yeah, I'm say for you. Told me myself, I'll tell you what I told Sabrina, yeah, told me. Oleh isilah asal mahu semua. Kalau ini mereka kaya usul kofi aku mau berapa semen. Ia macam tahu, tahu training ground ni ya. Lalu kalau lo selah tahu masalah ni soya, kalau dia cakap dia tua, jadi lo jadi misi upu berapa tahu mahu cari ya, kalau ya. After the two women so happy Father's Day to all of our fathers that are here. Husbands, we appreciate everything that you do. And on behalf of me and my wife, we want to say Happy Father's Day. May God bless you. Every day is Father's Day. Say amen.